بله گودارین هیجا نه لسر روشا گرتی و گرتیگاهان هر وها چالکی نوان زخت لسر گرتیگاهان و درباره گرتی کو جیان خو جدستانه خباتین کو هاتن مشاندن هر وها استا رایا گشتی و بالداریا گو چاوا گل چه قاسی خودی لبر خودانه گرتیگاهان دکن دوی واریده برز امینه کایا اندام دسته ریوبر متو هات فدی نهار سر خطا تلفنی آماده برز امینه کایون بخیر هاتون و شنامه هون دگی مدویزن ناف خیره بیت باسکن بله باشه مدسری دم گوت ام بحث روشا گرتی و گرتیگاهان زختی لسر وان تکرین گرتی نخواش انا گرتی سیاسی کو جیان خوش دست دن با وکی گومان بارتی گوتر کو هاتن کشتن جی جبر اهمال کاری یان به قصد جی اف جی نوچین بیویرن گیتین هری داوی جی چالکین عدالتی نوبت عدالتی درباسی قناغه کن نوبونه ام دوی واریدم تخواسی جواب بپرسن نرخاندنی و وی اسید چاوانه فرمو بله وکی که بگو یعنی مثلا لتکیر داغ ارگون اقدان 27 سال دگرتیگه دابو جیانا خوش دستا بین لمی یک بو جیانا خوش دستا بیشین که حتی نیستون داویه سونی دجی نایل به مالبات خور هفدیتم بکه یعنی یکی که آقاستا گران نخوشه و چما نایل پیر هفدیتم بکه و دکتر ایوه یعنی کسین که نقشخانه دولتی ده دکتر یکی که بیشین که راست خبر ندننه و نقصه باورن که جیانا خوش دست بده و چما نایلن یعنی دویادا تشکی وجدانی اخلاقیه نایلن مالبات اخورا مالبات وی ببین یعنی ده وی شکل دا ام بیشین که ام دبیجن چقاسه ام درد کردن چاله که ام دبیجن که برا گرتی ام بیشن نخوش به نقاشی وانی گرانن ام بیشن اختیارش برکو امری وان کانن گرتیگه دا یکو کلوا مزنه که جیانا خو نکان بریوا ببه ام بیشن دایی که حنیفه آستان 76 سال امری بی هین دربا ام دویجه یاوا بردن هین یاوا جی هین daha جی گرتن اوان درد خسی حد بکش کم دایی که یاوا اشتکم دندر داشتکم ناف چار دواره دا یم بیشن زینتانی دا ناف چار دواره دا ایل مالی داشتکم وری هاو فرق یکی کلی مزه بکه هی یعنی چما بانک استا تین پی دگرن یعنی دلی وانج چه مرواش چه راحت نابکی تشتی وردکه افزلمه که برز امینه که نه افزلمه که یعنی براستیشی لدج همو پیوانن مافی مروانه قانون مرواتینه همو دستورین جهان جی حتی ویتشتی قبول نکه که تمن دریج بویه تمن مزم بویه و نخوش و بخوشی زانن و جیان خوش دست بدنی دیسا برنادن دوالی قانونی دنها خباته کی چاواتی مشاندن هم تخوازن بیجن yani mesela kala anayasayı tekrarını AKP mesela be partiye ara her ditin de ki be anayasa ki nu mesela bir anayasa ku heye vişça ve hatani ya bxu ve hin breva neben gora bir hareket nekin ka baveriyat şkum parti ne parti ve baver bike ne gel baver dike em jid vejin ki yani cara peşi vana hela bicibin ama aynı mesela partinin guartin de vata çine bir ki am bejin ki guartin çebi bejin ki valla mesela daha jid baş te fikre adını hey am şkum ya am nikan vakt bera derbas ya daha in mafi mırva am çima pek bike sanki bina ki seçim bu guartin çebi am ya şkum am nak am vay am ana yasa nu dertine am bir daha baş bike sanki bir şekilde tevdigari لباله تشكي وطني اك استميمية واند انا ياسا نو ده هبست بيجنكي daha baş be meze belki dukazın çebike ama be çe şekil dukazın mesela belki ji dukazın ki daha gram bike wiçam bana bicine hin gora bir anasta ve gora kanuni bir bicine ve gora fikra ku çava ve dukazın ki gora ام بیشم کیف آوت چاو قصد من حرکت بکه چاو ام اینا بکن کی با عالی باش تا ایگو هفتن دانه یاسر چه ویچان ور بکن پارتی جی ور بفکر مرف جی ور
سازیه جی وره بفکریه بیشی که دمکی دل بانه هی anayasa ki pir daha xerab bîne yani wayam de jin girtiya qasla çalekî giran servane dibêjin ke em çalekî bêdor gireve birçîbûnê a qasla çalekî tên kirine min dibêjin ki win jî em bêjin dayîkê temel wan mezin em bêjin ki kesê ku ber can dayî win nalin be malbata kura son deqîda wa çavê wan pê bikeve eka bawerî bi çi anayasa ve çi bi bawerî çawa be em dibêjin ki ek zerre qedar dixwazin ki ek bikese yani bawerî bi anayasa aliyê baş da werîse gerekî van gava bavêjin yani van tiştê xetera nêkirin îktidar dest wan da ye bakan gişt dest wan da ye îro tiştê ku destê wan da nemayîn tuneyê van tişta kirine başin ha pirsekî me yani rastî jî niha de çalekiyên di zindana de ku yani derbasî qonaxekî din bûyî hevdîtin bi parêzer û malbata re neyê kirin heta ew tecrida li ser rêberê gelê Kurd û her wiha hemû girtiyên li İmraliyê jîrane be niha her wiha bankekî wan heye ji bo raya giştî ji bo çalekiyan ku divê girtî bi berxwedana xwe bi tenê nemînin xwedî berxwedana girtîgehan derkevin ji bo ku berxwedaneke rewayê demokratîk mafê mirovan temsîl dike niha çalekiyên dayîkan jî heye çalekiyên newbetên edaletê heye ku derbasî qonaxeke dibûn li ber girtîgehan çalekî dikin yani ez dixwazim birêz Emîne Xaya ji dixwazim ji we bipirsim ev çalekî bi rastî têrê dikin an divê çalekiyên bi çi rengî çê bibin ku mafên demokratîkê ê rewa ku hemû qanûnên însaniyetê vê qebûl dike banê dike gerek çawa bibe fermû yani hîn mere meze dike ki bi dayîka re jî hîn bi girtîgehê de bi girtîgeha re jî meze wekî ki cî da nabêjin ki em dikevin girevê bêdor bêdem hîn şans ki dixwazin bidin meze bana şansê pir mihîm e ek wîşa dest pê bike şûn da gav paş da avêtin pir da zehmet e û alozîkî pir xurtê derkeve yani pir mezinê derkeve dayîk jî girtîgeh jî malbat jî hîn ji vîya hişyarîn yani ama maalesef hetanî vî çavê vî demê hîn bersivkî natibû dayîn bûn via şaşîkî pir mezin e mesela dixwazin ki ber navendê AKP daxuyanî didin dixwazin ki mesela bersivkî bidin yani berpirsiyar winin yani winin li iktidarê da destê we dayî bersiv winin em bêjin derin bi adalet baxanlığî re hevdîtin dike dixwazin ki mesela en hindik gelişmekî hey tuneyê vana hîn çi qasta berku dide viya nîşan dide lê belê ber girtîge ber navendê partiyê AKP polîs nayê ji xwe nêzê wan here em bêjin adalet baxanî adalet baxandîn bi wan re hevdîtin nake di ber girtîgeha de jî divê em ê we bikim çemberê çapemenî ji nayê li girintî bide divê bi wî şiklê em ê dengê we qut bike bi vî şeklê deng nayê qutkirinê bi wî şiklê daha zêde mesela çapemenî tîsa görüntüye xwe digire pekî di cîhanê da görüntüya ku ê ku gel ji bo girtiye ku dixwazin ki bê dem divê şanskî dide divê em bê ya ne dikevin çalekiya gireva birçîbûnê ê bê dem dixwazin ki wî ew kê bikin û wî şiklê her ber girtîgeha bixwazin daxuyanî bidin û çapenî bi xwe jî nêlin bikevin nav vî görüntüyê îja bikeve çapemenî xwe ji wî görüntüyê ku ew daxuyanî xwe bidin bi rehetî ji wîya baştir bibe ji bo em iktidarê dibêjin xwe ji wan re görüntükî daha baş e ya görüntükî pir daha nebaş e ya çareserî nine carkî dinê jî em jî dibêjin ki ji wan xetereya vegerin yani ev çareserî nine Belê baş e herî dawî eger ku ji bo raya giştî bankek wiha be em bi kurtî dema me jî berbidawî ve diçe eger gotinek wiha bifermû mesela em ser çapemenî wî şet daxuyanî didî vana siyasî partî û gelê ku ê didin ray didin siyasî partî stazî mafê mirova dibe
cîhanê da dengê şansê me re çê dibe ki dengê me re bigî ji cîhanê giş e. Em jî xwezî muhalefet dibe, xwezî iqtîdar dibe, xwezî mafê mirova dibe, xwezî sazî dibin. Em jî li vê derê carkî dinê jî bawn dikin ek wekî me got yani anayasa ku nû hele qal dikin se ek baweriya van partiyê dinê jî saziyê mafê mirova dibin, saziyê dinê dibin ek ji bi hebise cara pêşî gerekî ew jî bînin ziman bêjekî van ji tecrîtê ji êrişê ser girtiya êrişê ser siyasî binçavkirin û havêtin davê ji ser malê wan mafê wan bin pêk têkirinê cara pêşî gerekî vana bersiv bidin vana ma xetereya nekin yani em vana dibêjin. Berê birêz Emînekaya endama rêveberiya Meto Hedfedê ji bo nirxandinê te em gelek spas dikin, di xebatê we de em serkeftinê dixwazin. Sağ ol, em jê we serkeftin dibêjin spas dikim. Her bijî spas.